Prvi deo konferencije posvećen naučanim lekcijama 2 decenije kasnije, ali je specijalni gost najviše govorio o zaštiti prirode i ekonomiji Južne Amerike. Podsjetivši okupljene na odluku svog, kako kaže, prijatelja Nelsona Mandele da posle skoro 3 decenije u zatvoru ne mrzi, već se okrene budućnosti, predsjednik Sjedinjenih država u vreme NATO bombardovanja tadašnje SRJ najmanje je govorio o Balkanu. Ako radimo na konkretnim problemima, ako više brinemo o budućnosti nego o prošlosti, ako se setimo da naše različitosti čine naš život zanimljivijim i da je bitnije ono što nam je zajedničko, bit ćemo dobro i budućnost će biti divna. Nekadašnji američki predsjednik, kojem se u Crnoj Gori na svakom koraku ukazuju počasti, napravio je lapsus na kraju govora, zaboravivši u kojoj zemlji, ali veliki aplauz nije izostao. I Makedonija, čija priroda oduzima dah, bit će bogata. Nemojte da zabrljate. Srećno i Bog vas blagoslovio. Za razliku od Billa Clintona, koji se samo jednom rečenicom osvrnuo na Bosnu i Hercegovinu, nekadašnji predsjednici i premijeri Slovenije, Hrvatske i Crne Gore kritikovali su međunarodnu zajednicu koja se, kako ocenjuju, nije dovoljno konstruktivno bavila njenim problemima. Iz Crne Gore Bill Clinton odlazi sa počasnim doktoratom privatnog fakulteta Mediteran u Baru, koji je, zajedno sa vladom Crne Gore, pokrovitelj skupa u Budvi. Poslovna promocija na konferenciji i prilika da se bude sa Clintonom na banketu plaćala se od 850 do 1150 evra.